Omu mushomo ogu ogube gutebeekanisiibwe kushomesa abavugi ba za pikipiki okukozesa gye enguuto otiireho n'okubakanikira busha ebiiruka byabo muri kabare izooba eryanyu mwebazyo. Moses Muramira ori mukuru wa Moses Judge Investments ashabire abavugi okufa aha mbeera y'ebiiruka byabo obutosha. Ekigendererwa kitu kutaho service campaign no kusibana tushomesa abavugi ba boda boda ahabo kwenda kutuchendeza accidents zikuba harukuto kugira ngo waza kuvuga piki yawe ushemeye kubana ubanza wagicekinga ukagitwara umugaraje kuri hihi ukabasha wangu piki eryo mu mbera nungi ukabona kuzarukuto kuza gukora. Moses Muramira ayongere araganisa abavugi ba za pikipiki kwari kwijagumana abaretera obuheereza bwa busha obwo kubakanikira otiireho n'okukwatanisa nabo omu kurwanisa obworo omu bantu ba buriijo hamwe n'abavugi ba za pikipiki. Twashemererwa munonga ahabwo kwija omu bwingi kandi ekintu eki nituzaguma nitukikora ahakuba nitwenda ngu tumarireho kimwe okutetegereza muri piki kandi itwe aba Moses Judge Investments obuheereza tubahikize omu tawuni ya Kabare tuguza piki aha kashi ninga aha bantu iwe orikubasa kushashura esente nke ezindi okazishashura mpora. Omugisha Brea ori kukurura ebyokukora service omu kitongore kya Vema Company agizire ngu n'ekirungi abavugi ba za pikipiki okwejumbira omu mishomo nk'egi okwenda kwega ebintu bitari bimwe na bimwe. Kandi twine kitweta Mega Service Camp. Mega Service Camp twagikora in partnership ningashi abatekamo akasente kugira tuje mu rurembo rwa Kabare n'aba Moses Judge Investments. Babaryo nakurunje munonga bakasitoma twabakora twashemererwa bakasitoma basa kuamba pinaps za Bajaj akasente ko munonga baye bakohereza uhereza burungi babasa kwamba bakanikira pisi zabo abwabusha twabahereza spares akasente gashara bombu munonga babasa kuganira munawe nange sho closing a gap between customer wa Bajaj na company ya Vama ekumuhereza pisi. Ori umuhandiki mukuru wa boda boda muri district ya Kabare Nuwagaba Alex agizire ngu omushomo ogu gwizireho mu bwire burungi kandi bo baganyirwemu munonga. Twari umugisha wo gusiima abavama hamwe n'umwami Moses oyigwireho igurizo rya pico muri Kabare kandi akatwereza na chance rizoba yo kubasa kukorera ba boda boda bitu akabahereza service ya busha kandi akashuba akabahereza na spare parts za pici aha beyi nca kwatanisize n'abavama. Bo abavugi ba boda boda ababiri bari omushomo ogu nibagira ngu obuheereza no kubashomesa kubire n'okwetengwa omu bwire nk'obu. Rizati no kushemererwa kwingi munonga abo kugira ngo abekika kya Vema na Moses Investments batukanikira amapiki tugonera izoba aha bwabusha kibatubuza sente zona kandi mono ndagira ngo aba boda boda mwe mugume mu manya yo kukanikisa piki zanyu kuziteka mu service kiratuyamba no kutareta accidents. Basimo ubuhezo bwa Vama gukora service kibatwana kikucyona twashimirwa mu n'abatwashima n'aba Moses abatwegese umutono kugera izoba twashimirwa mu nonga. Amakuru aga gasha kwa Kusbatamanya muri Kabare.